Assalamu alaikum. Алатауын өнелгер YouTube kanalının görüşleri. Dostlar bu sırada ekranda görüp жатқан semiz şırvas kozlar satқа çıkıp atат. Bir qatar görüңүздөр. Qancha baş aka bu жерде? 13 baş. Жалпы саны 13 baş semiz. Enesen жақында bölümü şırvas kozlar. Bir qatar sizге көргөзүп беребиz. İnşallah. Neyse dostlar, yetlerini özünüzler daha görüp atsanızlar gerek semiz degeni. Bir qatar sizlerge көргөзүп беребиz. Лайкты басып, каналды колдоп кетебиz. Erkek urgaysiz qanday? Бар erkek paket? Бар erkek ekan. Şırvas kozunun zorları desek daha bolot. Semizleri, çoңдору gelip жеринен көрүп, соодаlaşып сатып аласыздар. Ya акчасы канчадан aka? 20'dan kam var. 20 миңден кеми бар, ha? 20 миңден кеми бар екен достар. Bir koro, ha? Bir koro biri. Bir koro birен gelip жеринен көрүп, соодаlaşып сатып аласыздар. Дареги Жалал Ата болсо, Сузак району Барпы айылында турат. Лага байланышка чыга бересиздер. Алла итип айтылышса, semiz şırvas koz alam дегендер келе бериңиздер. Жалпы пайдаланам дегендер болсо дагы келип жеринен көрүп, соодаlaşып сатып алыңыздар.